Dar thalang mizo channel thitute chibaile vekule ka channel he mina subscribe lo chuan video tharzel imu theinan khongain subscribe button milo me sakvela tin like le share le comment te po khongain milo ti sakve don nia. Free legal aid India mi tu po rthei luat wangemo sumle pai nei lo awanga ukil emo Senso tur nei lo te chu Legal Service Authorities Act 1987 noya puithei anni mi tu po liquefied petroleum gas LPG noya in registering gas bur akan emo apo awanga nuna achan pha emo anei ro sum achiat pha chuan noi somli thlanga bir thei ani hei hi chungkotin ta nania police a FIR thelutin gas agency a thenle tur ani Maximum retail price Dorkai 2 in abung rozor emo chu aman bituk chuang sa ayatowin ashal thiang lawa tin alei tu customer po in aman ayan hiamin adon theilo bok hei hi dan kal tlat ani Criminal Code Section 46 a chuan jingda rukrik ma emo tlailam da rukrik nuwa meichia reng man athiang lawa tin meichia manchung changa meiche officer cholo chuan police station a po akhoi thiang lawa ma se thil poithama ero chuan magistrate atanga phalna don chuan mipa officer po in meichia chu aboi puithei ani Section 14 hoya Hindu te in nei nadan 1955 a chuan mipa le meichia in nei reng in anin nei kuma in thren po du se kota in thenale kha athelu thiang lawa ma se athelu tu in harsat na lian tham ani ero chuan high court in angai tu asak the ani Motor Vehicle Act 1988 section za somriat pangale zanni panhi na in atarlandanin mi tu po a motor khalaya endik ania athisen ml za a zu mg somthum mu ani chuan phalnala kher ngai lovin police in aman thei ani Police station a FIR ithelu tu ani theya FIR thelu reng police officer in alo nolemo alo ngai saklo thiang lawa alo nolani chuan tharuk emo kumhi thlengin lungina khung thei ani hei hi CRPC section za somruk paruk e noya ain ziak ani Indian Sarais Act 1887 a chuan eng hotel ma in tui in emo bathroom emo insilna imman an phal saklo thiang lo che Motor Vehicle Act 1988 section za som hi pakwa chuan two wheeler khaltu reng in helmet akhum ngei turania akhum lo chuan shrem thei ania ma se chumini veka achan nga in poisa an choi tir thiang lo che ani Income Tax Act 1961 hoya tax emo chia chungchanga thiam lo na inei ani chuan tax boy puidu officer in aman thei che a ma se aman ma che in ashir thetur che ani ang tanina I omrei chungtur ero tax commissioner thuthluk na ani ang Limitation Act 1963 a chuan I thona office in lo apedu lo che ani chuan kumthum chungin FIR ithelu thaya kumthum apel to ani ero chuan FIR in omzia a omto lo ani Maternity Benefit Act 1961 a chuan eng company main an nathok mechia raipur chu aban thiang lawa mimal emo sarkar company a emo mechia raipur reng in ni somriat pali thleng chol ala thei ani Limitation Act 1963 a chuan mi tu emo in poisa petura achorcha apedulo che emo atiam zat apelo che ani chuan FIR ithelu thei ani Information Technology Act 2000 a chuan o emo message emo table phone a record chu kota evidence atan amman thei ani Indian Motor Vehicle Act 1988 a chuan two wheeler khaltu reng in mi pakhat bak a phur thiang lawa
tin traffic police in I motor emo atangin ichabi chu aphoi thiang lawa aphoi ani chuan thunei tu sang zo ka I thlen thei ani police officer in complaint an dong emo anbul hnai vela boina aom chuan ma an latur ania ka duty lai ani lo anti theilawa hei hi uniform an hak lo poin anti tur ani Indian Penal Code Section Zanhi Somko Panhile Information Technology Act Section Somruk Pasarin Asoy Angin Zamo Video Neile Kol Athianga Mase Pek Chua Emo Shal Chua Ero Chu Dankal Ania Shem Thei Ani Article 22.1 le 22.2 in Atalandanin Mi Tu Po Thil Ti Swal Anelawa Man anilo chuan darkar somni pali ai rei khung emo shen phal anilo pong sual tok reng chu police station a thu zo fia atan hruai athiang lawa police po in atilui thiang lo ani